안녕하세요. 자마자 그라말리거노.ဖြစ်ဖြစ်ချင်း တာနဲ့လို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အရှင်ဘ only ပဲသုံးပါတယ် present tense ပေါ့နော်အရှင်ဘ only present tense ပဲသုံးလို့ရတယ်အတက်ပါပါမပါပါဂျာမာဂျာပဲသုံးတစ်ခုပဲသုံးလို့မရတယ်မြောင်းမြောင်းမမိတ်ပေးစိတ်ခိုင်းတာလွယ်လို့ရရင်ဂျာနာအကုန်သုံးလို့ရတယ်မိတ်ပေးစိတ်ခိုင်းတာတစ်ခုတော့သုံးလို့မရဘူးဂျာနာအကုန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဂျာမာဂျာဖြစ်ဖြစ်ချင်းတာနဲ့ကဲနမူနာလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပါနော်တခုရှိတာမြောင်းမြောင်းမုန်းကိုမြောင်းမြောင်းမုန်းနဲ့တွဲသုံးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဂျာမာတာမသုံးမဲနဲ့နွန်းသေးတို့ဘာလို့လဲသုံးတယ်ပေါ့နော်နွန်းသေးတို့နဲ့သုံးတယ်ကိုကတော့ကျွန်တော်ဂျာမာတာလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မှာပါနော်နမူနာလေး 너무 피곤해서 집에 도착하자마자 잤어요. 아양 빼만로 애에 역시 애뼈도 하대. 그리고 집에 들어오자마자 신발을 벗어요. 집에 들어오자마자 신발을 벗어요. 애인테 원wen지 판나고 축해래. 노래가 시작되자마자 모두가 박수를 쳤어요. 노래가 시작되자마자 모두가 박수를 쳤어요. 친사사제 알론 라코 디게래. 사진을 찍자마자 바로 SNS에 올렸어요. 더본고 예비란에 담이로 라인보 땡게래. 사진을 찍자마자 바로 SNS에 올렸어요. 더본고 예비란에 담이로 라인보 땡게래. 전화를 받자마자 그는 크게 웃어요. 전화를 받자마자 그는 누가 크게 웃어요. 뽕카이네이단에 누가 아체지 이게 전화를 받자마자 그는 크게 웃어요. 뽕카이네이단에 누가 아체지 이게 그가 문자로 보내자마자 답장무 왔어요. 문자로 보내자마자 답장무 왔어요. 메시지 보지 변사 라게래. 월급을 받자마자 다 썼어요. 라자야야 제 공로 동게. 음식을 주문하자마자 직원이 바로 가져왔다. 사사고 말라이따네 보는 말라이친 원한가 채친 유라비게. 음식을 주문하자마자 직원이 바로 가져왔다. 사사고 말라이친 원한가 채친 유라비게. 음식을 주문하자마자 직원이 바로 가져왔다. 그가 편지를 읽자마자 눈물이 흘렸다. 편지를 읽자마자 눈물이 흘렸다. 사고 팔라이다네 매일이 잘라게 돼. 문을 열자마자 고양이가 뛰어나왔다. 다가 팔라이다네 정아 비비 털라게 돼. 레원어 레뚜이 말레 떠오네 원어 자마자 다리. 자마자 메말로는 피피친다네 ပလင်ပတ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ဖြစ်ချင်းတာနဲ့အရှင်ဘ pressure only ပဲသုံးတယ်ဂျာမှာဂျာမြောင်းညောင်းမိုးကလွင်ဂျာနာကုံသုံးတယ်ပေါ့နော်မြောင်းညောင်းမိုးလေးတစ်ခုလေးပဲမသုံးဂျာနာကုံသုံးပါတယ်ကဲယောဂီခါကြည့်မိနေတာဒိုမီတွင်မီချုပ်ကဆုမိနေတာ